ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد. ICFA Institute, Al Madina Travel, Salum Jidda, Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mountakha Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di seen Bismillahir Rahmanir Rahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه أخرجه البخاري ومسلم. Sayyidina Abu Hurairah, may Allah Tabaraka wa Ta'ala be pleased with him, narrated that the Holy Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, when the month of Ramadan comes, the gates of Jannah are opened and the gates of hell are closed and the Satans are chained. Bukhari and Muslim. He, Abu Hurairah narrated also that the Holy Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam said, do not fast a day or two, do not fast a day or 2 days ahead of Ramadan, except for a person who is in the habit of observing a particular day's fast. He may fast. Bukhari and Muslim. In the hadith, the Holy Prophet ﷺ prohibits us the fast of a day or two before the beginning of the month of Ramadan. For example, the month of Ramadan is going to begin this Monday, so we cannot fast this Saturday and this Sunday, except for a person who used to fast every Saturday and Sunday, for example, or every Monday and Thursday, for example, and the last 2 days, or one of the last 2 days happens to be one of those habitual days of fast for that person, therefore that person is accepted. That's why the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Illa rajul kana yasumu sawman falyasum," except for a person who is in the habit of observing a particular day's fast, he may fast it. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وتقبله منا ببركة القرآن الكريم وحرمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين. مولاي صل. 10e édition Prophète Mouhamed Day in America, samedi le 20 avril 2024 ci New York. ngën ji mbindeef yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ci bisu ñaar fukki fan ci weeru avril la gane si woon àdduna ci calendrier bi ànd ak jant bi. bis boobee le Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mohamed Sakho ak mboolem jullit yi di amal at mu jot ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York, muy bésub gën ji mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bésub jullit yépp ñu ci woo jullit yépp di ci
woo autorité étatique yi di ci woo diplomate yi di ci woo mbooleem daayira yi di ci woo association yi ak mbooleem communauté religieuse yi nekk ci États-Unis d'Amérique. Prophet Muhammad Day in America ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York 740 Delafield Avenue Staten Island New York. Prophet Muhammad Day in America ñu ciy woo mbooleem jullit yi.